taştı ali gel dostan ji bajarê Amedê dembaş temaşevanan hêja îro em bi alîkarê Serokê Giştiyê Partiya İnsan û Azadiyê bi rêz Sedat Doğan rane ku partiya ke İslamî ye navê Piya ye hem İslamî hem Kurdî ye. Li Bakurê Kurdistanê çend partiyên bi vî rengî hene hereketin partîne Partiya Azadiyê Hereketa Azadiyê belki Hüdapare hûn cudahiya ve ji van çi ye? Wan ji bo we pêşî Misilmanî pişt re Kurdayetî yan pêşî Kurdayetî pişt re Misilmanî yan her du bi hev re? Belê. Ez jî berî her tiştî hürmeta xwe ji we re pêşkêş dikim bela ku ev îmkana dayî me Xwedê Teala alîkarê me gişa bi serkeftinê bide me gişa inşallah. Rastî wekî cenabê we got tabii yani civak wanî yani civak aslında civaka alema İslamê merekan ve civak pir reng e yani navê Kurdistanê jî aslında navê bingeha wê ewil jî Kurdistana pir reng û pir deng yani merekanê vê noktê binere dihêla olê de jî yani ev pir renge û ev pir denge hey yani her ne kadar em bêjin işte hinek slogan tiyabêtin dibe işte tek millet, tek devlet, tek ümmet vesaire var cî çîrokî yani bu kavide qada çîrokî fakat esasî de cudatiyak heyî bi çawiye min nazarim cudatiyayî mesela wextê hatanî jiyana Hazretî Pêxember hebû Qur'an hebû piştî vefata Hazretî Pêxember em zannerin wekavî îmam derdikevin dihêla aqîdê de du aqîde Maturîdî Eşarî derdikevin ji dihêla emel de jî di piştî wan ca ki dihêla emel jî mezheb derdikevin mesela gorî çikê gorî dîroka mezheb Tamam mezheb derdikevin tarikat derdikevin şeyx û meşayih derdikevin bes hûn cudahiya ve çiyeş partiyên din Kurdî û İslamî yani İslamî û Kurdî cudaya me ev em partî ki oldarin em olcîtiyê nakin. Yani yedin. Edinê qism ki em keskî tam nekim ama zêde olcîtiyê dikin olcîtiya wan jî gorî me bu kavî nerealîst yani gorî bingeha axa Kurdistanê rûnan. Başa on Kurd İslamî dibînin İslam Kurdî dibînin. Yani cana va diname İslam'a da alema İslam'da da cana va nikaş ki dibe hum bere Kurdun bere Müslümanı. Çima yani az bere Kurd bere Müslüman yani yek bere yek adam ve çerbe gorî me fark ne ama vakti bu gayet ilmi tul mesele binarı tu havi vicdan o ilmi binarı Xwedayê Tealê em berê însan afirandine dê bavê me Kurdî axivî belawiye em ji dê bavkî Kurd hatine dunyayê û piştî menerî dê bavê me Sulman e em ser Sulmandiya dê bavê xwe jî em û bi aqlî jî bi ilmî jî bi lêkolî jî em Sulman. Yani bavekî ilmî Kurdbûn ya ji neta mirov pêşiya dîna de pêşiya ola de. Ilm were ye. Başa hassasiyet hassasiyet wekeve yani em dibêjin felsefa me ev bira em ne oldariya xwe bikin qurbana ne teva xwe ne teva xwe bikin qurbana oldariya xwe. Her du bi hev re Her du pevre bimeşin yani zaten dibi zaten yani nasnama Kurda gorî me bi vî havî tamam bi çavî îro lêkolînik hejmarek wekavê bêtirs bêxof û realîst bê çêkirin nüfusa Kurda herî pir Sulman. Yani Merekan ve Sedî nod nüfusa tamamı Kurdê dünyayê û Kurdê Türkiye xasaten Kurdê Türkiye Sulmanı em jî wekavê di navê civakê de me çavê xwe li çêvekî em dibên bira em jî gorî vê baweriya vê civakê em riya xwe çika xwe bimeşînin û astengek me herî mezin îro heye li dünyayê di alema İslamê de gorî me piskirêka Sulmaniyê tune çünkü alama İslami zaten alama İslami değil. Yani tu nave devleta ve çivi nave arnigariya ve çivi dibe nave arnigariya İslami alama İslami. Ne serbest, roji serbest, işte bizim cami serbest, o işte onu kutiştik, ama bizim onu kutiştik ki insan jiyan avan araki aslında çebuyi. Yani araki empez. Yani Müslüman çabuk xazın bir jin nuvalat tekot karım bir jin. Ya düşün. Devletin İslami Astangil'li peşiya Kurd bunu.
Devleti İslami astengin vakti ne asteng ba de Kur'an'a piroz de Xudayı Teala de me hun taife kabile xulqan kin hun mafi hevdir rezdar bin hun hürmetej mafi hevdir bikin. Bu ayet teknoloji de cudabuna rengi ve cudabuna zamanı ve işaret remz işareti habuna Xudayı Teala'yı. Peki ol ki bin berçave xwe باوریا کی بین برچاوی خو عالم اسلام بین برچاوی خو ترکی لی سربست اشتبهجم عربی لی سربست فارسی لی سربست اما کرمانجی لوی ولاتی نه سربست چاوی اسلامیت طبعا دولت چیه غلط yani İslamiyet غلط küfür yani tiştekidine yani tegavet em fetva nedim çünkü fetva kare alim ayı muhtem fetva bedem ve tişki gram be ama bra le kolim bi tişte Xudayı Teala tamam insanları halal kırıp o yeki yani tuğazı bra devlet etme tuğazı bra cemaat etme tuğazı bra mezhep tuğazı tarikat hiç fark nakı tişte Xudayı halal insanlar halal kırıp o vana kadakayı bin peşya veya gori İslamiyet gori hükmü İslamiyet tasnifi ve küfür heyi fısık heyi فجور هي اشتبه منكر هي وانا عالم دخل كيجا صفاتي برا تغني صفاتي باشه دوان دم داویه دا هم حرکت آزادی هم پارتیا و پیا و هم جد تفگرندن این اسلامی جی دنوا هدف دا کتن هل بجارتنا بله هف پیمانن هر بله حتی شهرداری کن هر دسته و دایا بله جا کنتنجانا هدف بله هدف او اسلام هون هف دکن چونکه او قواکی پارتیا که زرات دموکرات شبکر دبینن yani de çünkü de rastı de cihan edet astengi dernak evet çünkü ev felsefe HDP her ziyade teorik liser teoriyi fakat cihan ede teori ziyade çinak yani teori ziyade cinak yani تو astengi amvejin ve ittifakı xarabı hatta ne tu astengi var dernek etin peşame rastı had istikandana ve HDP'de vaki Kurdaki İslami yani tu astengi dernek yani tu veş nav civak ede merak çava rahat dibine verece aynı yani çünkü netice itibariyle vaki ev sazya nav civak eder kati ha tişnevi cuda hey mesela گوری نرنیوی او تئوری سدی سات پک بی و aslında derken yani bir viyavi gori çıkı yani çıl kelime aslında giderken ideoloji xwa vakti be hunsara ser gori ideoloji mi hareket bikin ve aslında giderken ama vakti de pratak jiyana geldi ideoloji dikave qada duda tüne yani ideoloji tüne sadece kanunu yasalite devlet izinde gorivat hareket yani ideoloji ortaya avji ideoloji xwan kanun vay saraser bir cipin yani am jabde fahamdık yani avji ma fahamdık am jiwan fahamdık yani kadar hatta ne has sıkıntı am bejim astengi am wala artık idan amlikan vikari bir maşinin am terka vikari etkin tüp nakonki var da arama dernek etti rasti باشه قال لك كاز دبيجن او يا كتيب هدف را جبر رامتي جبر وكي بهدف را شنو بنا ياك aslında وكي هدف نا فكرا وان دبي باوريه دانا ان جراستي دور مفقط aslında ve bavi veriyedim şahsi buxan yani ev mervek dibej bo rantı galo ka ev çerdik yani iro جبر çon بهدف را iro hedefe her çukasi ev xwe parti ki Kurd ev xwe war wekayetinin dinasın dibe em ne partiya Kurdan yani em partiya gelanın her ne kadar her çukas xwe din nasınji ama pratika ve endam ve revebre ve kahabat ve enerji ve çika ve sedi nodu o ne evi geli yani Kurd ruhiyata Kürt dedi ya navi fermi belki fermi dibe az ne vakayı partiya Kurdan nan nasıl ama be pratikede jiyan gorin jiyana Kurda da mesela hele C Kurda Kürt diyeceğiz Anatolia nizam
Yani İstanbul, Ankara, İzmir'i ambecinle veri cihan çava domidi gori çi hareket kaz ya nizam. Ama cik bajare kurdada, cik bajaroke kurdada, kunde kurdada cihan gori bavariya kurda, gori nerina kurda demiş. Yani teori perenak, teori cih xod sekine jber vi havi em praya gel xalver dibine jbo ge em ruhiyata gel hareket bike çıkan mey heri mezin ev yani. Başa gel yapar wan hareket. dikin ku wandına ve HDP da rengi ve wanda dibe ew xeseriye ve namine. Çünkü şaradariye ki deste ve de mesela hala Erxanê. Dukije ki derede be vad gori ilme civaki ji ev du grup ben qay hında havdu. Gruba pir serdesiyeli gruba handık dike. Ben realita jiyane ev. Ama duvar çeyi duvar da vakti tülser ilke ve prensiba. Tu bişim bemeşine o tu de şahsiyata ta da problem tüne. Tu xwa xwadi derke ve kesin nikanta asimile bik. Yani ev rengi ve ne çırmısiyadına ve HDP'da. Asla. Asla ve kata. Peki onu hatta kengi be HDP'ra ve Van PKK'ra ve ittifakı berdam bikin. Vaki stratejik an taktike. Yani hatta ilke prensip em bunların ilke prensip em vakayı dürüstün her bu her ilacı. Ev ilke prensibine demeşin aslen gider nakebe em gale xora em bakabtın çiman çinak yani. Yani az iro xam vi havi em gale xora em nemeşin em çay meşin. Yani onu vaki stratejik ve ittifakı haberdam Em bikin. doğru. Başa zor spaskin bir Sedat Doğan, Ali Kare Seroke geçtiği partiya İnsan ve Azadi, kuta fikir zamanı xemela par vekir. Temaşavan heja, taştı al gel dostlar vel kadiya, hatta taştı kadın, demiş. Spas hoş geldin.